Kako napraviti klub 100 od travertin prirodnog kamena za samo 20 evra, a da pritom izgleda jako skupo i elegantno? Da biste uradili ovaj 100, potrebno vam je 2 ploče travertina 40x40 i jedna ploča 60x40. Lepak koji ćemo koristiti za lepljenje ovog kamena je Moment Fix. Nanesite lepak na jednu od ploča 40x40, zatim ih spojite, njih dve, ovako. Da li ste znali da je travertin kamen jedan od najpopularnijih vrsta kamena na svetu? Od njega se mogu raditi stepenice po meri, okapnice, rubovi i plaže za bazene, staze, ograde, fasade, unutrašnja dekoracija, mnogo stvari, čak se i namještaj proizvodi od travertina. Kada se materijal osuši, podignite spojene dvije ploče 40x40, namažite odozgo lepak isto i spustite ovu ploču, to je to. Ako ti se svidio ovaj video, zaprati nas ovdje.